Federation of Khasi Janja and Garo Peoples Maukarwat Circle, Dagajing Snokhya Halor Kajing Nang Kharoi ki Kamsneo Kamtam Hayo Maukarwat, Henin Kasngi Kilalet Banyakandu Markmat Yu Deputy Commissioner, but Superintendent of Police ka Southwest Khasi Hills District, Ban Pak Pahara na Kipulet Hayo Maukarwat. Yakani Kajing Let Yakandu Layalam da Uba KL Nonglat President, but Uba Enbors Imyong General Secretary, Jongka Federation of Khasi Janja and Garo Peoples. But Kani Kajing Let Yakandu Kalong Halor Kajing Snokhya, na kajing jalai ki kam tu kam thiem bat sha lute hapo kani ka than Maukarwat. Hadin kajing let yakandu kila pensyai hakilat patai khobor ba kajing let yakandu ujongki ya u deputy commissioner bat ya katanat pulit kalong ban kentu bakin shim khialam halor kani ka benta bat ban pet ngor thanang bakan long kajing shinganya ki pat ba. Ha kaju kapor kila kentu ru eka district administration ban pha pahara da ki pulit hapo kayo Maukarwat ha ki pormit thanang bakayat kayem jong ki pat ba kan long shingan. Haba pai pat habai kendo ya deputy commissioner kilapan pau ka jing snodiaw namar bana kaliang udisi umsyam layakran halor kane kamat watla na kaliang kaseng kakwa banyakran banyatai katkum kashiti ba kaseng kala ai hu namar kata kaseng kala snodiaw halor kane kabenta ong uba Enbors Imyong Iwan ban bu jutha hikmat jong u deputy commissioner jungi ban kerpat ya u ba un bu penbiang bu pahara kamtam ya kayo Maukarwat agaba kinong song senong jong kayo Maukarwat kinong song dukan na do ki pajba ro ki don hajing bom sengan so kali kawan jong ki namar ka jingbun palat ka ki kamtu kamthem te na kalian ka jungi ngilayo bani kendo yo deputy commissioner ngai habang kendo deputy commissioner ususem tangi ka jingthok ka bangi ai mengi umla kwa ban yakran bat ngi te kane ka penpau ba don ka jing trelang bat ngi kum pajba te na kalian jungi ka sengi penpau ka jing saudew ya une u disi jungi bom patiau ya ngi kumki pajba nong chongnong mar habang ngi la yo ban yak ya lek ajing tho u klem kwa ban yakren bat ngi te ngi sukarpat ya ka district administration bahkan sim khialam ya ka kam mar kane ka kam yap kam im jong ki pajba jong ka dong kathang te ngi karpat ba ka jing kendo jing na ka seng long halor ka nong rim namar ngi i haki kot kubor na kawai kapor si kuai pat barbun kinong senong jong ka yo Maukarwat baki dan pedang jong ka jing song sir tina kaliang jongi jong ka FPGP ngila persyang ban wani kendo yo DSP halor kan ka pabon ki kam tu kam lebih po jong ka yo Maukarwat tina kaliang jong DSP ulah simkhia halor kan ba nang ne sakmat ba on sapa no yakini by day bakini ki patrolling marknang baki Kibrio baki basyong basa po yaw baki nomdon kano ka jing syatu nomor kembali iya kini kisngi bamta baman la kasngi nomor imat bal ajele plat no drugs baka jelei kini ka kamtu kamtim hopo jong ka yo Maukarwat bat kumjuru nakaliang nyoki kena school kim not syu ban iya kijat kamtam ki bapule na stai ki kena bawan ban pule na stai na chileng wan pule po Maukarwat kim not syu ban iya kijat nomor bon plat kinong lute te nakaliang jongi kum kaseng kerpat ba dalong kapala ya ki bor ki bade kami khabai de bat song suk song sain dalong kapala bakin penklan ya ki bor pahra khnang ba kan omdon syu kino ba nang nei sikmat yak bakin omdon syu kino ki jingji ek bas ngosi khamtam ha gabai de ha ka imlang salang bat kumbalong ha kini kisngi bam takat haduk bam tang i ba nakaliang polis kim sim perla sim khia tengi kerpat banang nei sikmat dalong kapala kum kaseng ni kerpat long bala iya ba ni kum kaseng ni kloy bani trelang rengkat bat kibor jong ke polis